إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. درس سمتك ودانت بمها بفلون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا أول من وهكذا كم بدني الله اسمه فلتك سيف فلتك مدوا مغفور دين غسوا وباي فرقاتك بهيغتون एक बाई फिरकाता कुरी के दरस्ता होगा बयान रही कज्जे मिरेगे मौलुआ की ए फिरकाता होगा तेरे अशाइरा इन्ना बेहेगो तो मिरे कुड़वा कुड़ दक्का रानी अशारिया फिरका मी अबुल हसनुल अशारी या निस्बत बेगमवा फिरका है मी हिजराइन तीन बना करूँगा उफेदी दुनिया के कंकोड़ता होगा फितर गई फिरका मी फिरका के बानिया की अबुल हसन अल अशरी मी बामी हूँ अल्लाह सुब्हानहु व तआला के इस्म फुलता कबूल करे अदि सिफा फुलता होगे तेरें हाई सिफा फुले कबूल करे दें एहनी हैं सिफा फुलता मी बामी हूँ तावील करे अल्लाह सुब्हानहु व तआला के हाई सिफा फुले बामी हूँ कबूल करे मी हाई सिफा फुला की ऐ अल हया diri hunnewun emme fortama diri hunnewun den al irada edi wodigatun al qudra kuladum wantay wodigatun as sam'u as-sawa wodigatun al basar ballawa wodigatun den al kalam wahaka fulu dekkew mi haysifa fulun bami hun qabul kure al ilmu الحياء ديري هنوما العلم دين وديغتما الإرادة ادي وديغتما القدرة قدوان تاي وديغتما السمع السوا وديغتما البصر بلوا وديغتما ادي الكلام واقبل ديكيو مي سيفا فلتا مي بامي هم قبول كره مي هاي سيفا فلو دنگه هني سيفا فلتا مي بامي هم عمل كيمانة نغاگن تأويل هم هذا मिबामी होंगे अकीदा तका फिक्र होगे तेरेगा बुद्धिया दलील तारद वज्ज कमुगवानम बुद्धियं इस्कंदिनो बुद्धिया दलील तारद वज्जिया बुद्धियं इस्कंदिनो दलील कन्नो बुद्धियं इस्कंदिनो ई मुतकल्लिम होंगे अकीदा मुतकल्लिम होंगे अकीदा फलसफा करेंगे अकीदा बुद्धिया दलील तारद वज्जिया मिमी हम मुनागतु का बुद्धिया है इसकंदे अल्लाह सुब्हानहु व तआला दीनी गिना कंत बयान करवा फहुरी ताअब्बुदी कंत होगे गोतुगा ताअब्बुदी कंत होगे गोतुगा माने कि अलगन में गे विष्णुमं अन्ना गोत कन्नु गे कंत के बाय कंत आदि विष्णुमं आयस गिना कंत अल्लाह बयान करवा फहुरी एकलांगे कियमंतरिवा मिंबर इम्तिहान कुरव मट्टका अल तकुन्ना गिना कंत तशर कुरव फनी एक अलगन में बुद्धि बेनु कुरा कन्वस चेहे गिना कंत हुरी बुद्धि विष्णे का हले गोत कन्नु बुद्धि अनु विष्णे तावर कंत ए बहुरी शरीयत अल्लाह सुब्हानहु व तआला बयान करव तअब्बुदी कंत होगे गोतुगा एकंत अलगन बला कन्न जियन बला अनुगन्ना इंदकु अलगन में नका मुस्लिम गे गोतुगा नति बेवे मुस्लिम गोतुगा नति बेवे ei muslimun ke bahakawan jiheni sallallahu alaihi wasallam ke rasulah ke basfule
kurimaccan anna hinduga bahana dekkumen nu timannage buddhiya visne kamen nu neti ti hikumaitan de kamen nu neti mi kahala bahana dekkumen nu an yaqulu sami'na wa ata'na timannam adwaha fimu ekiyamantirikan ada fimu ei mu'minunga bahaka wanjeni qur'anuga allahti angava sabit koddeva bayan koddeva ei mu'minunga jawab egotare wanjeni ei mu'minunga bas Allah ekalaga rasulage bas pole kurimaccan asfiya den buddhi gabulu kureto balakan nujihe ena visneto nu visneto balakan nujihe miyoti Allah ge bas pole as miyoti hidde faraange uri kaunu hidde faraange uriha ko molad deni odi gannawa ilahu ei uriha maslahataka uriha faada urikam tattaka uriha gellum urikamaka uriha ko mola denewodi gannawa ilahu yoti kamen angava yoti ekeden algon men buddhi gabul kureto balakan nujihe e algon men balakan nujihe mu'minu kam gawan wanya mu'minu kam gawanya jehni balakan e Allah yoti kit Qur'an ko angava fa mu'minu firhina kavyas wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim mu'min firhina kavyasa di mu'min anghina kavyasa ei oikkamen nune ei Allah ekalaga rasula kamekkada eluma fawgaden ekamuga ikhtiyar oto ei oikkamen nune e balagan jihen den buddhi gabulu kuriyas no kuriyas ekamuga hikmen engunas ne gunas ekan jihen den balagan ekami ashari mi hum mi bunani buddhiya dalil ta'arud wajja buddhiya iskande buddhi gabul kura gote balagan jeni buddhi gabul kura gote gabul kuraven dalilu gomme gotakan gotas ei ahlus sunnah wal jamaat ko aqida mon khilaf ali ge fan vidalo fani law kana ad-din bir ra'yi din ra'yu ge macca buddhi ge macca binavegen vinama lakana asfarul khuffi awla bil mashi min a'la deen buddhiga macca binavegen vi nama khuffuge dahuga femfuhume awlavegen vi hi ege matiga femfuhuma pura ekam matiga femfuhum meti angava datta hadiwan buddhiga bulu kurani dahuga femfuha ekam matiga femfuhum angava poti emma meti dalila buddhi ta'aradu fa mi hum deke gotuga buddhiya dalil ta'aradu wajja buddhiyan iskanden jene mi hum ge nazaruga khuffuge dafuga femfuhan khuffuga dafuga kamko asaw be kalunge ra'y visnu ngai be kalun deke wada gai gotte visnu ngai kiye Allah ga nabiyya yoti angava de fa khuffuga matiga femfuhan khuffuga matiga femfuhan je khuffuga darakono ga buddhi bunani khuffuga daruga femfuare macca kuno ei dabbiya hadiwa tang hadiwa ema mimi hunge aqida mi aqida ki ahlus sunnah wal jamaat ga aqida mun khilafu aqida hame fada mi ba mi hunge aqida takafi kurta hoge terega ahadu hadisakun aqida ge evves hukumen nune kene ahadu hadisakun aqida ge evves hukumen nune kene ahadu hadise mi kiyani hadis ke sanaduge tobaqat hoge teren evves tobaqaeg errawiye innakum me hadise nuwata mutawatir darjan nufora komme hadise ei ahadu hadis ki hadis ge sanaduge mena tobaqatan ashabe kalunge tobaqa tabi be kalunge tobaqa taba tabi be kalunge tobaqa imam beri be kalunge tobaqa egota tobaqatan me onnani min evves tobaqaeg errawiyen idejje kam gawanama ei hadis ahadu hadisen inuata mutawatir darjan nudakum me hadis ki ei ahadu hadis kum mi bami hum deke gotuga aqida ge evves hukumen nune gene figuhi ehni masalatan ne gidane ekam aqida ge evves hukumen nune gene ahadu hadis mi bami hum mi bunun qabul ko fikam gawana me dinu ge tam masale du kollan jehidane ei dinu ge war gina masalata ahadu hadis takun sabitu fa famiri aqida ge tam masale wes aqida ge emme iskan tan ei niyatu ge masala aqida ge emme muhimmu ekkan tan ei
නියත් නියයි නියෙන් ඒ අකීදාගේ මේ මුහිම් මොබ්බයි නියතුගේ කන්තම් යති සාබිතු වෙෆා ආහාදු හදීස ඒ උමර් ඉබ්නුල් ඛත්තාබ් රදියල්ලාහු අන්හු එකලීෆානු කිබන් රිවායත් නස්ෆාවා හදීස් පුලයි සහීහ් බුඛාරි රිවායත් නස්ෆාවා හදීස් පුලෙන් ඒ එකලීෆානු විදාවනි රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම හදීස් කුරවියේ ඉන්නමල් අඅමාලු බින්නියාත් අමලත සහවෙගෙන් වනි නියත්තහුගේ මච්චරේ ව ඉන්නමා ලිකුල්ලි ඉම්රිඉම් මා නවා අදි කොම්මෙ මිහකවස් වනි කොම්මෙ කමෙවස් එන නියෙක්ගෙක් ගොතෙක්ගේ මතින්නේ මි හදීසකේ මි ආහාදු හදීස මි සවබකි හදීස්ගේ සනදුගේ තබකාත හුගේ තරින් අස්හාබ් වේකනුගේ තබකාගේ ඉනි හැමයිකනි උමර් ඉබ්නුල් ඛත්තාබ් එකනි උමර් ඉබ්නුල් ඛත්තාබ් එකනි එන්කම හදීස් නොති ආහාදු හදීසක වෙෆා නියතුගේ හදීසෙන් මේ මුහිම්ම හදීස අකීදාගේ කොම්මේ අලකම් මේ කබූල් කරවෙනි නියතක එකුවා මිබෑ මි හොඟ බුලන කුරාන හදීස අකීදාගේ මස්සලෙ මෙති සාබිත ෆකීදාගේ මේ මුහිම්ම මස්සලෙ මිනි සාබිත වෙෆා ආහාදු හදීස මිනේ මදින් නියතෙන් මි හො කාරකනෝ නන්තා මි හොඟ බුලන කුරාන තම නියත එකම කො නියත කන්න එවස් අලකම් සහයනවා එවස් අලකම් සහයනවා නියතානුලයි ඒ නියතා දුනියවි කන්තත්තක අලකන්තත්තක තෆාතු කොද්දෙච්ච කිනියයි අලකන්තත්තක දුනියවි කන්තත්තක තෆාතු කොද්දෙච්ච කිනියයි එහෙම නියතෙන් නැති කින අලකන් සොහවෙන් දාන එමිහොම ඉබ්‍රානි අකීදාගේ එබ්බස් මස්තලෙන් නුනගේනේ ආහාදු හදීසකුන්නේ අකීදාගේ ගින මස්සලතන් හොරි හැම ආහාදු හදීස් තකුන් සාබිත වෙෆා ආහාදු හදීස් වියසදි මුතවාතිර හදීස් වියස් ඒ හදීස් සහහතෝ බලන් යනි සහවෙජ්ජයෝති නිමිෆා ඒක හුකුම් නෙගේ අහ්ලු සුන්නා වල් ජමාඅතුගේ අරිහුගා හදීස් සහවෙජ්ජියා යති ඒක හුකුම් නෙගිෆා හුකුම් නෙගේ නේ හදීස් සහවෙජ්ජියා ඉමාම් ශාෆිගේ ෆාරස් විදාලවනි ඉසා සහල් හදීස් ෆහුව මස්හබි हदीस सहवेज्जयति मन्नगे मज़हबे ई मुतवातिर दर्जागे हदीस इनकस अदि आहद हदीस कमुगवियस दें मिसालकन ले कामे तारद वेज्ज कमुगवानम दें अलगोण में नब्बेदिदान मुतवातिर हदीस अलगोण में इस्कुरैदान ई मुतवातिर हदीस सह कंबोडवान आहद हदीस वुरे ई कामे तारद वेज्जता ई हालत दानी अलगोण कमे तारदुन वेज्जा हम एवे सह हदीस में सह हदीस एमा सह हदीस गालगोण में नंगी फेन को में हालत करस ए अकीदा के मसले का मुगवियस अदि फिकुही मसले का मुगवियस अदि एनु दीनी मसले का मुगवियस अलगोण में नंग हम आहद हदीस तकुं अलगोण न हुकुम ने गेन ए हदीस सह वेज्जा का मुगवाना हदीस सह वेज्जा का मुगवाना हमें फदम में बा में होगा अकीदा ता होगा तेरेगा फिक्र ता होगा तेरेगा अल्लाह सुब्हानहु व तआला वोडिगेम वो साबित कुरमुगा मिमीहुंगे अकीदा की मुतकल्लिमुना फिलोसफींगे अकीदा अल्लाह वोडिगेम वो साबित कुरमुगा मिमीहुंगे अकीदा की मुतकल्लिमुना फिलोसफींगे अकीदा ए कोन अकीदा गई एबा मिहुं बुना गोतुगा खाओन की फेशुम वाइचे फेहुमेबा कोम्मे एच्चे वजूद गेनाउमुगा कदीमी फरात वानकं कशारे कौन की फेशुम वाइचे के एम फेहुमेवा कोम्मे इच्चे वजूद गेन्नवा कदीमी फरात वाने कदीमी फरातुगे एम्मे खास सिफा की कदीमी फरातगे एम्मे खास सिफा की फेहुमेवा कोम्मे इच्चका तफातु में खिलाफु फेहुमेवा कोम्मे इच्चका खिलाफु में फेहुमेवा कोम्मे इच्चका खिलाफु मुगे तेरेगा ए जौहर कमुगनुमा ए जिस्म कमुगनुमा ए वकी फरातिगवा कमुगनुमा वकी खास थनिगवा फरातिग कमुगा नूं लाजिम कुरे ए मिमियुंगा अकीदा है फेहुमेनवा इच्चका खिलाफु मुगे तेरेगा माने की फेहरमनवा इच्चका खिलाफु ए कदीमी फरातिग कमुगवन्या कदीमी फरातिग वांजिहेने ए सिफा ए हम खास सिफा ए कदीमी फरातिग हुन नंजे फेहरमवा फराता खिलाफु ए खिलाफु मुगे तेरेगा अन्न कंत तहकीमी ए जौहर कमुगनो नूमा माने की वकी माद्दा को वा फरातिग कमुगनुमा
Allahanga nisbet kuraniya mi waki madda ekum wa farat ekam ganuma jism ekam ganuma mare ke Allah jism fulli body ganuma den waki khas farat ekga body ganuma waki khas tanegga body ganuma adi echegge teran hululu numa echegge teran hululu numa mare ke nuwanuma echegge teran nuwanuma den banun e sufinga aqida echegge teran nuwanuma mikankan lazim kure mimi hunna kan nukere hagigatuga bunaka Allah subhanahu wa taala ga azaliyatu e sifafula mimi hun sabit kura kan nukere bunaka nukere sawba ki mimi hunna ki buddhi gabulu nukura ibs kame gabul kura baynu ashari mazhab ge aqida tawge terega mimi hun buddhi gabul nukura ibs kame gabul nukure ei azaliyatu ei fehumenwa Allah ge zatafula fehumenwe bunaka mimi hunna kan nukere fesumen nuwe buna kan nukere mimiuna kemika mimi burani qadimi farate kemi kyani ma kurim bodigem ba farate ma kurim fehumen nuwe ke buna kan nukere fehumen nuwa farate algon men katta tasawwur nukure weta algon men katta tasawwur nukure buddhi gabul nukure te duniye ge bave mi khaona fesumen nuwa kam buna bayakles emi hunam mi ba mi hun raddu deni mi aqida ge dash emi hunam mi ba mi hun raddu de ei mimi hum bunagot ko kauna fesum we ei fesumen nuwa kamuga wanya kauna fesumen nuwa kamuga wanya e fesumen nuwa komme ecce fesume wa ecce tafat wanje khilaf wanje e khilaf muga kanta tawge terega ei jawhar ka wegen nuwa male ke khasa madda ko fidifa wa ecce ka wegen nuwa emi homana kaunu mi komu goto bes madda kun taw fedi famiyoti jismek kam go wegen nuwan mane ki ihsas kuro echek kam go wegen nuwan waki khasa thanek ga unna echek kam go wegen nuwan we khasa faratek ga wa echek kam go wegen nuwan waki echek ge thereya hululu wa echek go to go wegen nuwan echek ge thereya wanna echek kam go wegen nuwan mi hunge aqida mi hum mi Allah wodigem wa kama bayan kodde aqida Allah wodigem ve Allah subhanahu wa taala e wodigem wa faratike ko tuga emi hum mistakun hama kurumattaka emi hum bayan kura emi hum ge aqida ekimi emi hum mi genna dalil mi kauna ki fehrume wa ichke fehrume wa komme icche wujudak gena qadimi farate wanekan kasawale qadimi farate ke ma kurim ba farate wanje ne ma kuring emi hun nubune ferhumen wa farate e ferhumen wa farate mi gabulen nukure emi hun qadimi farate wan kan kasaware ferhumen wa komme ecche wujudak gena qadimi farate wan kan kasaware qadimi farate kam gawanama e faratu ge emme khassa sifay ki ferhumen wa komme echka khilaf me ferhumen wa komme echka khilaf me e khilaf muge terega lazim begin annakan tattaki ifarata ki jawhar kam ganuma ifarata jismunuma ifarata ki waki faratik wa faratik kam ganuma waki khas thanegga wa faratik kam ganuma waki echegge terega wa faratik kam ganu lazim kore mimi hum bunani mi aqida mi hum raddwasdani kauna ki ei firman wa echege bunami hum nabes aba mi kamuge macca bar batil etabbar usul takem mi bami hum tartib kure mi aqida ge macca ei konfigure taken ei Allah subhanahu wa taala ge ruhi wadigatum ge sifa fulasha ekalange kofa iswa wadigatum ge sifa fulasha ekalange istiwa wadigatum ge sifa fulam mi bami hum inkar kure mi aqida ge dashum ei kivegen ei mi bami hum bunagotuga qadimi farataka fehumebba evves ecche nanna fehumebba evves kame qadimi farataka vejjaka nanna meharo ruhi wadigatum ei fehumebba kame tai kofa isse wadigatum fehumebba kame istiwa wadigatum fehumebba kame fehumebba evves kame qadimi faratak kam gawanam e farataka nannane ekam mi aqida ge dahum ebami hum eba inkar kore Allah go ruhi wadigatum evves Allah kofa isse wadigatum evves adi Allah istiwa wadigatum evves eba inkar kore
amiri emihun tartib ko for usul tammi aqida ga macca bina ko batil usul ta ahlus sunnah wal jamaat ga aqida mulin khilaf hame fada mi ba mi hunge batil aqida ta hoge terega visne wala buddhiya visne goi dalilu ga maccan iskandina adi dalilu e visne gota miha visne gota ta'wilu kurun माने कि हितव विस्ने गोई दलीलु का मच्चन इसकन दिनु आदि दलीलु हितव विस्ने गोता एक गोता तावील कोल्लु माने कि हितव विस्ने गोता एक गोता फरोला दलीलु अमरा मिलानी हितव विस्ने गोता दलीलु में अमरा है ये अकीदा के इस्तिलाह कम में हम दी फवाना मकी अल इल्मुल लदनी ilham ga ilmu mi sufinge saqida mi aqida ga mi hum gengule siga ki ko ba mi hum mi aqida gengule siga ki haddathani qalbi an rabbi timanne mikam bayan koddini timanna ge hite allah ge farad timanna ge veras kalange farad ko timanna ge veras kalange farad kolum timanne mikam bayan koddini timanna ge hite मी अकीदा की मी बात लुकम बड़ुवेगम वा अकीदा मीगे मच्च मी हक बलाला फिकम गवाना मा मी गबुल को फिकम गवाना मा दें रसूल बेकलम फोनो मुगे बेन मखि को बा अल्लाह सुब्हानहु व तआला रसूल बेकलम फोनो मुगे बेन मुगे साम कंडो मी ताए मी हागे ही मुरिया कम अल्लाह गा तो तुम बयान को देखम मुगे विजिया एरम को में मी अगस बना तिमन मी कम एंगुनी तिमन अल्लाह के फराय पण तिमन के ईते तिमन मी कम पुने दिनी Allah ke faraid pun Allah ke hadrat timan mi kan genestini timan nage hite haddathani qalbi an rabbi mimi hunga siga mi sufin ge aqida masida sufin ge aqida shirku ge aqida hai Allah subhanahu wa taala rasul be kan fonu wa Allah ge faraid pun mistakun altakun angawang ekalang edi wodi gan nawa kan tat rasul be kan medwer kurawa angawa debaf mihage hitafenna gotta kannu kan tat kurang angawa famoti मीहागे हितें अल्लाह गा तो तक मीहागे इच्छे बुने नुदेने शैतान बुने दीफान मीहा है वसवास तो के जरिया फाड़ के ची कम अल्लाह गा तो तक मीहागे हितें नुगे नस्ते ने विस्का में इस में का वही ना दे इल्हाम नुए इल्हाम के इल्मे में बुनानी इल्हाम के इल्मे माने कि हितफिन न गोई एमी होंगे बा दलील को मच्चा इस्कंदे बा आदि दलील एबा बाय फार फुरुलाला एबा दलील एमी होंगे हितंग एफेन्ना गोता एक गोता फुरुलाला है उन्हें हद्दसनी कल्बी अन रब्बी तिमन्ने मिकम बयान को दिनी अल्लाह के फराइद पुलुम तिमन्ना के हिते सूफिंगे अकीदा बातिल कम बोडो बेगम बा अकीदा है हम इफदा मिबामी होंगे अकीदा तहोगे तेरेगा मिबामी हूँ मी बुनानी कीर्ति गुरुवान की अल्लाह सुब्हानहु व तआला के बेर फुलुगा उफेदे कलाम फुलके एकलागे नफ्स फुलुगा एतेरे फुलुगा उफेदे कलाम फुले नूने बेर फुलुगा एकलागे बेर फुलुगा उफेदे कलाम फुलके एतेरे फुलुगा नफ्स फुलुगा उफेदे कलाम फुले नूने ego tung guruang himne ego tang Allah ba awale bi huriha foitta ki ei Allah ge makhluqun kam ga mimi hum bune Allah kalam fulaki kalange sifa fulaki mimi hum no bune sifa fulak kama inkar pura mi mu'tazilange basaqida mi guruan ki makhluq kama bunu adi Allah ba awale bi huriha fotta ki Allah ge makhluqun kam mi ba mi bas bune ashari bas bune मिमी हम पुराने अल्लाह कलाम फुलई अल्लाह सुब्हानहु व तआला के बेर फुसुगा उफदे कलाम फुलके एतेरे फुसुगा नफ्सुगा उफदे कलाम फुलन नूने कमा अहलुस सुन्नह वल जमात का अकीदा मन खिलाफ अहलुस सुन्नह वल जमात का अकीदा है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला कलाम फुलकी इविगेम वा कलाम फुले अल्लाह का अड फुलकी इविगेम वा अड फुले मलाइके बे कलम अस्सवा जिब्रील के फान अस्सवा मूसा अलैहिस सलाम तूर फरब दकारिम अल्लाह का अड एसेवी adi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi'raj arawadagen nevi rega udung Allah ge adu essevi adi qiyamat dawga huriha makhluqun Allah ge adu assalam huriha makhluq
අල්ලාහ්ගේ අඩ අහන එම අල්ලාහ්ගේ අඩ ෆුලකි ඉවිගෙන්වා අඩ ෆුලේ ඉවිගෙන්වා අඩ ෆුලන් එයි එකලාගේ එතර ෆුරුගනවත නෆ්ස් ෆුලුග උෆෙදේ කලාම් ෆුලන් නුයි කියේ mi humi dawa kuragotuga ibuna gotang ekalaanga etere fuluga nuwata ekalaanga nafsu fuluga ufede kalam fulannu ei kiyen ei hama ekalaanga sifa fulan kalam fulaki iwigenwa adu fulan hama ekalaanga adu fulaki ehma mi mulin batil aqida en hadis sunnah wal jamaatu aqida adi kit qur'an sunnah mulin khilaf aqida ei kit qur'an sunnah tum yatisabit ko devwa musa ge faanu tur farbada karin allah ga adu essevi kama musa ge faanu allah wa ka dikke inni ana allah la ilaha illa ana fa'budun waqimis salata li zikri allah ti wa ka fulu dakwa ba wa ka fuluta ekananga pulgen asabe ko suwal takuro kuraba bahawar wa ka fuluta allah subhanahu wa ta'ala musa ke fana dekkevi adi e wa ka fuluta musa ke fana dekkevi ma allah subhanahu wa ta'ala dekkevi ma ekam ge lazzatu hisas kuraba musa ke fana allah age hadratu edi wada gen nevi allah ekade fana fini wada gatu den allah ay kurabi musa ge fana timang allah kale fana feni wada gatu kula dana gen nuane musa ge fana kurnu kurabi ma den nevi e farbade balla war tur farbade e farbade nge tanga salamatum kurawijja kale fana timang allah feni wada gen nuane ekalange farb nuruful eligendi farbade e farbada kundi wegendi musa ge fana kharra musa sahiqa musa ge fana he fulati gen betti wada gatu musa ge fana wargina wa ko futan allah dekkevi tur farbada kare miraj ala ginne bereka allah nabiyya e farda ko ge niwalu ge hunna wagen allah wa ka fulu dekkevi jibril fan kari hunna wagen adi namadus e hawal kurabi ham allah subhanahu wa taala iblis medwari neti ekade fana wa ka fulu dakkawa erega jibril ge fana allah wahi ibwani nabi be kalna fonu wahi fonu wawan nabi be kalna wahi fonu wawan furatam jibril ge fana wa ka fulu dakkawa allah subhanahu wa taala ekalaange duwodi gannawa kama jibril ge fana nge bayan ko devvani allah denge jibril fana wadagen e nabiyya kan allah ge basfulo iwa devvani adi malaike be kalna be kalun ge duty tange hawal kurabani allah be kalna wa ka fulu dakkawa e allah subhanahu wa taala be kalna hawal kuraba kan tage be kalun liwa haddawa allah nabiyya miraj ra wadagen rege kali fana i wadagen e malaike be kalun galam furtan heke adwes ebe kalna allah dakkawa ka futan ebe kalun liwa adu ekali fana liwa daga allah nabiyya ama ebe kalun eba assawa allah subhanahu wa taala ga adu jibril ge fana eba assawa musa ge fana essevi rasulullah sallallahu alaihi wasallam essevi adi qiyamah dogo guriya makhluqun bas ahane allah ga ekalanga adu fulo ei makhluk ekalanga sifa fulenge wa ka fulo dekkewun ei ekalanga sifa fule ekam mi hun kar kore mi ashari aqida ge mi inkar kore mi hum burani ei makhluk kama allah subhanahu wa taala ge kalam fulaki makhluk kama hama ifada mi hum ge aro mi hum ge batil aqida ta hoge tele ge mi hum deke go to tauhid ki allah ge zat fulun adad ebahi ekalange ifada baaverin nafi kurma ekalange baata ke wa kan nafi kurma ekalaange baatah ka tartibu gemwa kan nafi kurma ekalaange baatah kan eturigen wa kan nafi kur hama ekechittan me kiyani mi hum kam guna goimmi adadu nafi kurma allah subhanahu wa taala ge kira fulun baatah ke nafi kurma ekalaange baatah kan eturigen wun nafi kurma baatah ka behigen diun nafi මෙමෙ මුනාගතුක අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා එකලංගේ ذات ෆුලුග එක්කවන්ත එකලංගියා ඉෆද ෆරාතෙන් නේ එකලංගේ සිෆ ෆුලු තහුග එකලංගේ එක්කවන්ත සිෆ ෆුලු තක ඉෆද එහෙන් විස් ෆරාතෙන් නේ එකලංගේ අමල් ෆුලු තහුග එකලංගේ එක්කවන්ත ඒ අමල් ෆුලු තහුග බෑවරිවාන එහෙන් ෆරාතෙන් නේ මි මුනාගොයි හගීගතුක මි බෑමි හුම් මි මෆ්හූම් මි බෑමි හුම් මි තෞහීදුක මෆ්හූම් අහ්ලුස් සුන්නා වල් ජමාඅතුක තෞහීදුක මෆ්හූම් මුලින් තෆාත් මුන ඛිලාෆ් ඒ සවබකි මි බෑමි හුම්ගේ මි තෞහීදුක මෆ්හූම් මි බෑමි හුම් සාබිත කුරණි හැම එකනි තෞහීදුර් රුබූබියා එකනි තෞහීදුල් උලූහියා මි සාබිත නුකුරේ මිමි හුම්ගේ අරියුක ඉලාහුගේ තෆ්සීරුක මිමි හුම් මොන ෆයින්නනි ඉලාහකි එයි
haddava khalqu kurabwa faraten wata heddewma kuladumwante wodigenwa farate ei ilah ei rububiyah uluhiyya emihun ilah gelafsa uluhiyya sabitan nukureni emihun ilah ge maane ki ilah ge tafsila ki ei heddewum ma khalqu kurabwa heddewma khalqu kurabwa nota heddewma kuladumwante wodigata Ahlus Sunnah Jamaatuge mafhuma mulin tafaatu tauhidge mafhuma aslu haygatuge mibame hum tauhid bayan korne Allah Subhanahu wa taala kitu Qur'an sunnatum mihdi sabit wan Allah Subhanahu wa taala akul libodigen waaka ekanange fampul libodigen waaka lofulu libodigen waaka monufulu libodigen waaka ingilifulu libodigen waaka mihdi kitu Qur'an sunnatum sabit wefa mi baatan nafi kurum mi hunge beenumaki asluga emimi hum bunani kike ei Allah Subhanahu wa taala yang erum baatahike timanna menna mi khanda ede baatahike mi khanda edeni erum tauhida ikkibai Allah nun fulwa kan sabit ko fiya note kalange ai fulwa kan sabit ko fiya fam fulwa kan sabit ko fiya ei ekalange baatahike timanna menna edeni ei tauhida ikkibai ei tauhid mi hum mana kuragotu ka tauhid ki Allah Subhanahu wa taala ge kibain bayatan nafi kurun nota bayatah ka behigen dium nafi kurun nota bayatah ka tartib nafi kurun nota adadun nafi kurun mi kan tattam mi annani emi hum ebuna tauhiduga ekami ahlus sunnah jamaatuge aqida ge dar tauhid ge mafhum amulin khilaf mafhum mi ehma mi hunadin ahlus sunnah jamaatu kiyene gote bisnal Ahlus Sunnah Jamaat ge mi hunne kina mi hunna kiyani mihri mi hungo ribatil aqidata Ahlus Sunnah wal Jamaat ge aqida mun fushu wara aqidata mihri mi ge me bodo hikke gotum mi mazhab nota mi firqa nisbe mi wani Abul Hasan al Ashariya ena fahum tawbawe e fikru du kolla e firqa du kolla fahum fote vesliuvi al ibana kiya fote al ibana kiya fote liuva fani e fotuga ena e bayan ko difawe e fikru batil wege wa kamasha e rangal fikru nu kama ashari fikru e emi hun e tawil ge fikru den adimi bayan ko ge midi aqida tan e rangal kantat tanu kan rangal aqida tanu kan ena bayan ko difawani kama ko mi ge me ajab wa kama ki ena e fikru du kolla e fikru tawba wiruga yattaba gen ti mi hun ti worgo den fatta emi huna duren nukuri yadwas duniyege gina Hanafi madrasa ta ho gaya adi Shafi bay madrasa ta ho gaya kiyum ta'lim manhaj was binae fami wani gina madrasa ta hoga ama ashariya aqida ge macca dekama ko mi adi migota Shafi mazhab ge bay madrasa ta ho gaya manhaj migota ashariya aqida ge macca binae fawi namas adi Hanafi mazhab ge madrasa ta hoga manhaju mi firqa ge aqida ge macca binae fawi namas algod mennaka eggut kesnu kiyene ahlus sunnah wal jamaat ki ashari firqa ki ei ahlus sunnah wal jamaat ke no kiyene ei miri ahlus sunnah wal jamaat ge aqida fushu waraba wa aqida ta ahlus sunnah wal jamaat ge aqida fushu waraba wa aqida tan mi hunga mihiri ema mi aqida ta mi mutta kinan algon menge mi hunna ahlus sunnah wal jamaat kiya ema algon mi kama visna jene duniyege gina bayen ashari aqida ge mi hunna ki gina bayen duniyega ehin namawes algon mi ge visna je emme bodo nukuta ki ashari aqida ge bay ta'wil ge khanta hoga bay ilmu ring ves jehi wadagen fa ebahuri ta'wil ge khanta hoga ekama ko ei be kumla kuraifa wa kushegge gotuga ekanta taaraf ko mistakunnan ekanta taka dawat di e promote kon e fatura usulakun e bide kunu ego takannu ei ebe kanun ilmu ke terega e masakket prokuravmu diumu ke terega ebe kanun wese bohude bay tafsir tahuga tafsir tafuga ginai tafsir ilmerina ginai e kuhu ke terega wade fahuri ei ebe kalung sifati ayta tarjama ko tafsil kurum ke terega ebe kalung bay fahro e tawil kurai fahuri e mana
ta'wil kurai fahuri egota ta'wil kurai fahuri ma algon men e kaluna kiye e mazhab be kalune algon men kan buna vene ewa ka algon kan ko tafsil ko dakkana dengan nariya ko dengan darusegga egotan e be kaluna kurai fahuri kuttaka be egoton e kuttaka me du algon men deken jeheni kongota katto algon men deken jeheni kongota katto ebe kaluna gota kure unima ebe kalun e firqata kan algon men bahani to mata e firqata uge be kalun ge gotu algon men dekeni e gotatto dekeni e wa ka tangalon tangol tafsir ko dengan na re ge darus algon insyaallah bayan qur'ana dengan na re algon men adi ehem firqa ka be gotu wa ka dakkani insyaallah den mire mi hay saw mire ge darus ni malani den suwale mo be fulo suwal